football khovela left back thaber te jingami defender ani chunga winger tam tak aya goal nor na konga tholok Marcelo hian ti hian soin Real Madrid ka season nung bera khan bultan tu nget kani don loti ka in shachiang hle a captain ni na atanga thlir chuan team captain ber bultan tu nget ni phak lo chu thil om lo tak ani fate hne na cochin mindu saktok lo thu soite kha thil lom om tak ani ran lo Real Madrid tan hun engemaw chen ka khel ve thei kha ka van nei ka ti tak zeta player thaber ber engemaw zat ka ton pha ani ma se Reala ka hun nung lama khan min thong na saber tu chu Luka Modric Toni Kroos le Rodrigo te kha anni koslam ka sei chuan Mourinho kha min fui tu thaber ania ani khan khelmuala kol rong zoka min siama in beina tak tak ma chondan min hriat fia tir chiang hle Zinedine Zidane khan tu te mai po kha hlim takin asiam veka Ancelotti ve thung hi chuan dam takin ama kan mu ang hian engkima min kai hruai boruak engkim adang lama adam thlup mai ani Zidane alolan nuwa khan nasa takin kan dang lama engtim po ma chon turin kanin pei at renga Modric le Ramos te khan atlem bera Champions League no moi thum emo tumli emo azonin kan champion thei nge anin be sei thu an soi thin ati Marcelo hian Reala khan khovela player thaber ber akhel puya athiante anni zui ta hiala ama ngei po hi khovela athaber jingami ani ti chu kan hriat kha athil soya tang hian manager te in an lo zia team an kai hruai dan thleng po in an lo dang lam ve hlom zia engemaw chena afia ome Modric le Ramos ten an team an mu dan dik zia te voi thum tal champion thei tura anin ngai na po atakin athleng dik ti Zidane na kai hruai Real Madrid kan mutabok ani kha Marcelo hian achwa don naya Modric le Toni Kroos te la that zia amu te Rodrigo theina san zia amu te khan mak atiin arin phak bak ani thu asoi hiala kachwa don naya khachuan anni pathum hian min thong bere ati pha ta hialani